Hagajing lakai Davis Cup semi-final hapdeng ke Germany Persia ikan Netherlands. Aba pai syakane ke cing lakai ke Netherlands kala khor kan amchop hadin bagalala bat Liem ke Germany da arlanot. Baleng bang ke cing job ke Netherlands kala yok benrum syaka final. Hagajing lakai sedang jong ke I-League hapdeng ke Inter Kashi Persia ke SC Bengaluru. Aba pai syakane ke cing lakai ke Inter Kashi kala khor kan amchop hadin bagalala bat Liem ke SC Bengaluru da shigul lanot. Agawai perkecing lakai I-League hapdeng ke Serini didikan Persia ke Gokulam Kerala. Hagan ke cing lakai ke Gokulam Kerala kalau khor ke nam job hadin bagalala bat Liem salit ke Serini didikan dan laila ar. Hagajing lakai Santosh Trophy hapdeng ke Meghalaya Persia ke Nagaland. Haba pai syakane ke cing lakai ke Meghalaya kalau khor ke nam job hadin bagalala bat Liem suk ke Nagaland dan laila not. Baleng bang ke cing job ke Meghalaya ke don hakli du jong ke mi hen point. Hagajing lakai League 1 hapdeng ke PSG Persia ke Taulos. Hagan ke cing lakai ke PSG kalau khor ke nam job hadin bagalala bat Liem suk ke Taulos dan laila not. Hagajing lakai Bundesliga hapdeng ke Bayern Munich Persia ke Augsburg. Aba pai syakane ke cing lakai ke Bayern Munich kalau khor ke nam job hadin bagalala bat Liem suk ke Augsburg dan laila not. Baria kini ki lai gol jong ke Bayern Munich le ban tap dau harikin. Hagajing lakai Saudi Pro League hapdeng ke Kynhun Cristiano Ronaldo ke Al Nassr Persia ke Kynhun jong Aubameyang ke Al Qadisiyah. Hagan ke cing lakai ke Al Nassr ke lamat ke Namreb hadin Meghalaya pelim hakmat ke Al Qadisiyah da ar lakawai. Bad hagan ke cing lakai Cristiano Ronaldo liyo ban tap shigul nak benta ke Al Nassr bad ya ke gol penjob jong ke Al Qadisiyah liyo ban tap lengbau Aubameyang.